ngibing-ngibing dia tuh. Asik. Asik. Kita lihat teman-teman tuh. Ada ondel di pasar pagi Purwodadi. Ngibing kegirangan. Ada kuda nih teman-teman. Lagi lewat pasar pagi Purwodadi. Cantik kudanya nih. Pasar Purwodadi padat merayap nih. Nah nih, ada ondel-ondel lagi nih teman-teman di tengah-tengah kerumunan. Ondel. Keramaian pasar pagi Purwodadi yang ngibing-ngibing nyok ngibengan ondel-ondel asik. Asik nih, ondel-ondel ibu cantik banget nih. Kita nih, iya, lihat ini nih, iya dia malu-malu teman kita. Siapa yang nyengir aja nih yang belakang nih? Lihat teman-teman, ondel-ondel Cahya di lewat pasar pagi Purwodadi. Asik. Cantik, iya. Nah teman-teman semua nih, ondel-ondel pasar pagi Purwodadi ikut ngibing. Bang, gimana bang hari ini bang? Hah? Nggak tahu. Waduh. Oh iya siap. Mantap, mana Reja? Reja yang kemarin jadi ondel-ondel ya? Mantap dah. Nah, ini teman-teman kita ketemu ondel-ondel di tengah kerumunan pasar pagi Purwodadi.